Erba' qdiet tas-soċjetà ċivili għamlu rapport fl-assa tal-Pulizija tal-Belt Valletta fejn jitolbu lill ministru Chris Cardona jiġi interrogat b'rabta mal-istejjer fil-midja internazzjonali dwar l-involviment tiegħu ma' persuni akkużati bil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Laqdiet Occupy Justice, il-Kenniesa, awturi u n-netwerk tas-soċjetà ċivili kienu parti minn grupp ta' persuni li l-ħamis wara nofsinhar inġabru bi protesta quddiem l-assa tal-Belt Valletta. Il-persuni kollha imsemmija, jiġifieri aħna, talbu sabiex il-Pulizija tinvestiga dawn l-allegazzjonijiet fil-konfront tal-Ministru Chris Cardona u tinterrogah. Il-protesta saret wara l-membru parlamentari tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil issejjaħ għall-interrogazzjoni fl-istess assa fuq akkużi li juża l-karozza tiegħu biex twaħħlu posters madwar pajjiżna. It-talba biex jidher quddiem il-pulizija eventwalment ġiet irtirata wara li sar magħruf li ma kienx hu li qed juża din il-vettura imma s-sieħba tiegħu Kristina Ketkuti. Quddiem l-assa membri tas-soċjetà ċivili ikkundannaw il-mod kif dawn ir-ritratti spiċċaw għand il-midja tal-Partit Laburista. After since days Occupy Justice action, the police force passed photo of Simon Busuttil's personal details onto the Labour Party's media. Not only was that in breach of the law, but the Labour Party media used the information to make it clear that they want to stamp out the right to protest. We are here. We are here to tell the government, hijacked by crooks, that they will not intimidate us. Fument minnhom spikka l-aġir tal-ex ġurnalista ta' Super One, Paula Kawki, li llum taħdem mal-Ministru Helena Dalli. Dalli flimkien ma' rappreżentanti oħra tal-Gvern kienet ħirġa minn ristorant ma' ġenb l-assa meta ġurnalisti avviċinawha għal kumment iżda hi ħarbet. I don't understand. You had a press call an hour ago and no one showed up. Now everyone's with the cameras and it's like something happened this past an hour. As I said, Julian, we issued a press call an hour ago, no one showed up. It's not my fault you were not there. If you have any questions, you can send them by email. I would happily reply. Thank you. Għal din il-protesta saħansitra kien hemm preżenti ġurnalisti tal-BBC mill-Ġappun.